hitaji zote maua yote anayavika, ndege wote wanga wanapokea chakula chao pasipo shamba. Uwiteka mwami Imana yacu, turagushimiye ubwo uyu mugoroba twemereye ko batugejeje itariki uku kwezi kwa gatandatu. Watuyoboye abaturutse hafi, abaturutse kure, abagenze mu mamodoka, abagenje n'ibirenge. Wagize neza. Muririmbyi niko yaririmbye aravuga ngo sinabona amagambo ahagije kugira ngo mvuge gukomera kwawe, ngo tuye indirimbo uyakire ikubere umubavu n'amashimwe aguhumurira neza. Imbaga yabera iraha kugira ngo yumve iby'ubwiru bw'Imana. Muririmbyi yarabivuze ngo ubwiru bw'Imana burakomeye, Imana kwerekanwa ko ari umuntu ikamamazwa mu isi. Abari twe, abari wowe uhabwa icubahiro, Mwuka Wera, ya mirimo yawe usanzwe udukoresha n'ubu niyo dukeneye kudukoresha. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka utazarau. Kiu yangu, haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka utazarau. Ni kiu yangu na haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Nifanye kama wewe unifinyage, nifinyage. Wakini tazama wakuone wewe unifinyage, nifinyage. Wakini tazama Matayo wasione Matayo, bakuone wewe Baba, nifinyage. Wakini tazama wakuone wewe unifinyage, nifinyage. Wakini tazama wakuone unifinyage, nifinyage. Yagawe. Wakini tazama wakuone unifinyage, nifinyage. Tugukomeye amashyi kuri igisubizo. Abemera ko ari Imana ibagejeje hano n'aya masaha bagiye bahumeka, bafite amaboko abiri, gukomera iyo Mana amashyi menshi cyane. Ese ko mutayakomye nimwe mwayigejejeho aya masaha, nimukomere Imana amashyi. Amen. Wakini tazama wakuone wewe unifinyage, nifinyage. Turashimira
representa na madame we na reverend na komite igize pastorale y'itorero rya Kanani n'abadamu banyu n'abana banyu hamwe na departement ya jeunesse abasore kugira ngo muhishurirwe ibi bintu no gutumira ijuru n'amatayo n'abakristo mwese. Mwagize neza. Wakinitazama wakuone wewe unifinyage nifinyage. Wakinitazama wakuone wewe unifinyage nifinyage. Unemerere dushimire leta yacu y'u Burundi hamwe kugera ku nzego zo hasi abo twita abanyumba 10 nibisho tubakomera amashimisho. Munemerere dushimira abadukurikiranye online. Nabonye n'abagabo bafite amayereko baraha za channel zitandukanye. Mwagize neza namwe Imana ibaho umugisha. Shimire abakozi b'Imana numvise bakiri waturutse Matayo atandukanye ijoro n'Amatayo. Bishimira abatanzi. Nitwa Matayo Ndamahize Muhoza. Nagira umugisha n'Imana. Umudamu n'umwe, abana ni 6, abakwe ni 2, abuzukuru ni 3. Ndi umushumba w'itorero ryitwa Holy Spirit Fire Church kanisa la moto wa Roho Mtakatifu. Tuye mu Bugande, iwacu ni mwijuru. Wakinitazama wakuone wewe unifinya nifinyange. Wakinitazama wakuone wewe unifinyange nifinyange. Maombi yangu yafika kwako, moyo uliopondeka utaza. Muzubahiro byanyu duhaguruke twubaha ijambo ry'Imana. Narimvuze ngo muzubahiro byanyu mubyaguruke twubaha ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana. Turaganira kuri topic ivuga ngo kora Bisha. Kora ibintu bisha. Kora ibintu bisha. Abikorinto, Paulo yandikiye Abikorinto bakabiri ibice 5 umurongo wa 12. Turagarira umurongo wa 18. Hariyo amagambo aryoshe. Niturangiza gusoma murahita mwicara. Hanyuma waje gukora nyine nkore. Ntabwo naje kuryama gusa. Ninde wahabonye kugira ngo yihute adusome? Yes. Barua ya Paulo kwa Wakorinto wa pili sura yake ya 5 mlango wa 17 hadi 18. Abikorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 16. Bibiliya iravuze ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo, umuntu wese iyo ari muri Kristo abari icyaremwe gisha. Abari icyaremwe gisha. Ibyakera biba bishize, jakera biba bishize, dore zose biba bihindutse bisha. Amen. Nako kana dore zose biba bihindutse bisha. Kora ibintu bisha. Nimwica. Ndamukiriza umuntu mwicaranye ndabubaha cyane. Yes. Umumbwirire ngo nta kindi kigezweho, hagezweho abantu bakora ibintu bisha. Nta kindi kigezweho, bahishurirwa ibintu bisha. Hagezweho abantu ko bakora ibintu, bavumbura ibintu bisha. bavumbura ibintu bisha, bakora ibintu bisha, bahishurirwa ibintu bisha, bavumbura ibintu bisha. Amen. Amagambo y'ubwami bw'Imana ijuru ryabandumyeho, harahirwa ukingura amatwi yiwe akumva, kuko utumva tumupfanye kandi tunamugora, kuko hari umunsi azumva
nutumva ijambo ijuru n'amatayira harivuga inzara ni kurya uzayumva, kandi inzara ni kurya uzavuga, kandi nuvuga bamwe bazakumva abandi batibakumva. Niwanga kuryumva nyiri inzu naza kukwishuza itariki zageze zo kuriha amafaranga uzumva, nutumva bazagusohora mu nzu. Habe nukundi ko mvuga, hari bamwe ariko baravuga mu mutima yanabimenye itariki zageze nyine. Ndamukiriza umuntu umubwire ngo uwumva ijambo uyu munsi, wakinitazama wakuone wewe unifinyange nifinyange. Umuntu iyo ari muri Kristo Yesu abari cyaremwe gisha. Si uyu mugabo yashaka kuvuga iki? Ese abatari muri Kristo Yesu nibo babari iki? Yongera mu ijambo ibyakera byose, ibyo byakera n'ibyo muri pasi biba byarashizwe byamazwe n'iki? Icya gatatu ngo agomba gukora ibintu bisha. I Korinto hari imisozi itatu igoranye mu buzima. Umusozi wa mbere wari umusozi w'abacuruzi, abantu bazi gushaka ifaranga. Nubana ubanye n'umuntu uzi gushaka ifaranga uzamugira inshuti. Nubona ubana n'umuntu uzi gushaka ifaranga uzamumugira inshuti umufate mpiri. Ariko nubana n'umunebwe umuzayifu utazi gushaka ifaranga, nimba atuye kuri de wite wimuka muri iyo quartier hakiri kare. Isi abakomeye ku isi n'abahamagarwa kugira ngo bahabwe ijambo ni abakora ibikorwa. Ibikorwa ntibikorwa n'urusaku, bikorwa n'abantu bazi gukora. Imana yatanze itangazo iravuga ngo umuntu wese ukora amaboko yiwe azahabwa umugisha, ariko umunebwe nta mugisha azabona. Bisubiyamo, nubana n'umuntu muri quartier, muri 1, muri 0, muri 4 no muri 5 ntazi gukora, uzimuke muri iyo quartier. Niba kubaza wese kubera iki wimutse, ubabwire ngo nasanze nduranye n'umuntu utazi gukora. Umusozi wa kabiri wari Korinto, n'umusozi w'abanyabwenge. Isi igendana n'abanyabwenge, Imana ikorana n'abanyabwenge. N'igihugu cyacu cy'u Burundi gikorana n'abanyabwenge. Habe n'abakora muri serivisi zitandukanye ntiboshiramo igipfu. Nubona uri kumwe n'umunyabwenge uzamufata biri. Ndamukiriza umuntu mwicaranye ndabigusabye cyane, umubwire ngo gera umunyabwenge uzabona ubwenge. Salomo yaravuze ngo igipfu nubwo bogihura kizava mu isekuru ari igifu. Imvugo y'umunyabwenge ashobora kuvuga ijambo rimwe rikubaka igihugu, ashobora kuvuga ijambo rimwe rikubaka umuryango. Ni igiterane cy'abasore ariko nabonye hari mix ndavanga uyu munsi wa none. Nimuzamura ibiganza. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka utazara. Hii ndirimo kinafasha muri ibisi niki yangu haja yangu nifanane nawe, nifanane nawe, nifanye kama wewe unifinyage,
wakinitazama wakuona wewe nifingange. Nimusamure ibiganza, sema haleluya, haleluya. Icyagatatu ikorinto ngo bari abantu bakundaga kuramya ibigirwamana. Pawulo ngo hadibutse gutya aravuga ngo ubwenge ujuruza ibigirwamana ntibigezeho, ariko bari muri Kristo babari ibyaremwe Bisha. Ibyakera byose iyo byarashize, ibigirwamana byarashize, kwirata ubwenge byarashize. Iyo ni intro nutayumva tukwihorera. Nimuzamure ibiganza. Mami ugira ugende, ntabwo ari watebye, naha amasaha mwambariyeho, kandi sinakugaya nugenda kuko ufite umugabo agomba kurya kare, kandi atariye kare bari ikibazo, kandi indwano yo mu rugo niyo ngwano igoye, ahubwo muzagira intambara yo mu rugo uzayirinde kuzageza impanda y'Imana ivuze. Agomba ugende, ariko ejo ntukagende kare, noneho uzatinde utange none ayo makuru akiri kare. Wakinitazama bakubone nimusamure ibiganza gira nishire mwisha. Haleluya, haleluya. Pima mambo ayanga sikaso kubariki yababwiye ngo mumubaye ibyaremwe Bisha. Yarababwiye ngo nta muntu uzi icyaremwe Gisha atarahura na Yesu. Umuntu wese wahuye na Yesu niwe uzi icyaremwe Gisha. Umuntu ukiri mu byakera aba atarahura na Yesu. Nubwo umuntu yaba mugufi akaba atarize, ariko yahuye na Yesu abicyaremwe Gisha. Ngo arangize arababwira ngo ibyakera byose iyo byarashize, kuko umugabo bahuye nawe niwe mugabo uzukuramo ibintu byakera byose. Abantu bagaragaza ko bigukuramo ariko ntibizashoboka, ariko Yesu w'i Nazareti yabigukuyemo ibintu byose biza bihinduka. Ndasenze muri iki giterane ubicyaremwe Gisha kuko wahuye na Yesu, ubicyaremwe Gisha kuko Yesu yamaze gukuramo ibyakera. Ibyatuma dukora ibintu Bisha n'ibintu bitatu. Abandika mu byandike, abatabyandika kuko ndaguhata. Ikintu cyambere cyatuma umusore cyangwa se umuntu wese akora ibintu Bisha nuko agomba gutungwa n'ijambo ry'Imana. Isi yaremwe n'ijambo, ugenda kubw'ijambo, urashuka n'ijambo, urya kubw'ijambo. Nta muntu uri hande woro y'ijambo. Ijambo niryo rizarahagurutsa umuntu, yarangiza muri rya jambo agakora ibintu Bisha. Tega amatwi gira nkubwira aya magambo. Imana iraje kandi ndayumvise. Wamana we, reka tubaze tugukomera amashyi kuko urabikwiriye. Yohana yaravuze mu gice cya mbere murongo wa mbere, mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, kandi nta kintu cyaremwe kitararema ngo nawe. Urashaka gukora ibintu Bisha, tunga jambo. Jambo ni uzukura umuntu mu byakera, yarangiza akamuha divasingana, akamoriyanda, akamuha na password. Igitabo cyitangiriye umugabo witwa Ibrahimu, yabaga mu byakera. Jambo aramutungura, aramubwira ngo Ibrahimu, aha hantu ndi hagukwiriye sha, kandi nabonye kuko muri wowe uzakora ibintu bikomeye. Haguruka ugende mu gihugu uzakwereka. Ibyafashije Ibrahimu ni ibintu bitatu. Ijambo rya mbere ngo yumva umubwiye ijambo. Nta muntu uzugera kuri atagize amatwi yo kumva ijambo. Ijambo rya kabiri ngo araryizera. Ijambo rya gatatu ngo ashira mu bikorwa. Umuntu wese uzakora ibintu Bisha, number 1
umuntu uzawumva ijambo. Nubona uturanye n'umuntu wumva ijambo azagera kure. Kora ibintu bisha. Ibrahimu ngo arangize mu rugendo ngo agira retare. Muri iyo retare yo kubona ibisubizo by'abana, ariko Imana ya Ibrahimu ku 15 iramubwira ngo reka kwicuza, reka no gusakuza, nije waguhakurukije kandi nije wavuze ijambo. Muri iryo jambo Ibrahimu bashaka kuvuga ngo nta mwana nabyaye, nta n'umuntu uzazingura ibyanje. Aramubwira ngo ceceka, muri wowe ni muhazakomoka kuko navuze ijambo. Nugira amahirwe ukamenya ko Imana yavuze ijambo, nugira amahirwe ukamenya ko Imana yakuvuzeho ijambo, uzugenda usinzire. Abantu bagira amagambo ariko Imana nziza ivuga amagambo, izivuga ijambo. Ubuzima bw'abantu bakora ibintu bisha bagendana n'icyo Imana yavuze, ntibaza bagendana n'ibyo abantu bavuze. Abantu bo bavuga mu gitondo, abantu bavuga ku manywa, abantu bavuga kuri message, abantu bakavuga kuri telefone, abantu bagahamagarana, abantu bakavuga no ku bindi. Ariko Imana iyivuze ijambo, ndimo ndavuga ngo umuntu urahanga urashaka gukora ibintu bisha, egera jambo w'Imana. Iyavuze ijambo ntazavuga amagambo, azavuga ijambo gusa wenyine, yarangiza kurivuga jambo. Ndasarimo nitonda kugira ngo abasaza banumve, kuko mbasize maze ngo just ntabwo namumvise kandi abo bantu ndibaza babura. Habe nitangazo wazabaricisha kuri RPA ngo jango amatangazo kuri RPA ngo muri iyi minsi ntabwo ndi mukuyumva. BBC yavuga ngo nawe iyi minsi gusize ukuntu bari mukuvuga, wowe uyuvuze bazaba kuvuga gute? Nimumva ijambo ritazarikosorwa. Nyiri ijambo yavuze ijambo, ndawuza umukosoro. Ndahanuye muri iki giterane, ijambo wavuze ijambo mukomeze, ijambo wavuze ijambo ndahinduka, ijambo wavuze ijambo ntaza agira igihe kimwe iwe bihigiye cyose. Sema hey hey. Uitwa kwa Samueli mwana wa Elukana, ulitokana na mama yake Ana. Wa Samueli aravuga toke, Imana yaravuze ngo izibyina. Naje mu Kirundi iryo jambo ngiye kuvuga eza ritera nk'isoro, ariko muryihanganire kuko nabuze ukuntu narikoresha. Ngo namo naje ndakujigira kubw'ijambo wavuze mu Kirundi biteye isoro, ariko mwihangane ndakundi ganye. Okay, uzibyinda kandi waravuze ijambo ukazusakuza, ja wibuka kuko ushaka gukora ibisha, azayibuka icyo Imana yavuze. Ni umenye icyo Imana yavuze uzahama wihuta, ntugire n'amasengesho menshi, wihuta gusubwira Imana ngo Mana wavuze iki kintu. Numara kuvuga icyo kintu ntusenge ibintu byinshi, ushobora kwiyiriza sawa biremewe, ariko ukamenya gusa icyo Imana yakuye. Kandi jumenya naho wavugira, jumenya na adresse. Nubona ahantu utagomba kuvuga icyo Imana yavuze, menya adresse. Ngwino hano ku gatuti ko muri Kanani ubwira Imana ngo waravuze, kuko wavuze naje kukwibutsa ibyo wavuze. Waravuze ngo tuzakwibutsa ibyo wavuze. Abwira Imana ngo yinda wazibye, iyinda iyi si yawe ni yaje. Ubundi ziranabagoye, za amibe zirabagoye. Kuva navuka sindarwara estoma, sindarwara na amibe, iragatsinda. Nimuzamure ibiganza komera Imana amashimeshi. Hari abantu bafite icyo Imana yavuze ku buzima bwabo, nimutuze imitima rero. Ubujumbura muzabubamo kandi muzabubyariramo, mukoreremo amaka, ibyiza muzabikora. Abantu bo baza bavuga kandi ntibareka kuvuga. Habe n'igihe cya Yesu baravuze ngo barangize bamwitana amazina. Sinkanswe umuntu wavukiye mu Mugamba n'Imwaru n'Imakamba na Ruyigi no mu Rutovu n'Ingozi, bareka kuvuga ariko gitangaza. Abantu nibo bambere bazavuga mu gitondo, wiyogoshesha bakavuga, wambara ijingisi ngo tizazimubera, wambara itisi ngo no size ukuntu yabaye. Ariko Imana yavuze ijambo.
nimuzamure ibiganza sema amagambo yawe iravuga ngo ndahinduye system. Nta kindi kiza gituma ibintu bisha biza ni ukumenya icyo Imana yavuze. Urashaka gukora ibintu bisha, injira mu ijambo. Uri umusore nubwo woba munini ukaba ikibongo, ariko utazumenya icyo Imana yavuze, nta kintu wakora gisha. Abantu bose bakoze ibintu bikomeye were mu isezerano ryake n'abantu bahagaze ku ijambo. Naje kubabwira mu abasore, murashaka gukora ibintu bisha, nta muntu uzi ukora ibintu bisha atahagaze mu ijambo ry'Imana. Niryo rya mbere. Warangize Imana iramutabara. Umugabo witwa Nehemiya yarazamutse igice cya mbere n'umurongo wa 8 n'uwa 9. Bibiri irambwira ngo abwira Imana maze kwaka imbabazi. Ariko nibutse icyo wavuganye n'umugabo witwa Mose. Waramubwiye ngo nitukugarukira nawe uzatugarukira. Yakindi kintu kiza gituma Imana yihuta igakora ikintu gisha no kwibutsa icyo yavuze. Nimuzamure vuga ijambo rimwe. ubuzima bwaje Vuga ijambo. Vuga ijambo rimwe. Because hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tabukeni Imana izagira izinagira iyo umuntu atamenya agaciro k'ijambo izikoresha ibyo yaremye. Igitabo cyo kuba bice 28 ugahita uhomboka ugera kuri 31. Umunsi umwe Baramu ngo ari kundogobe, ari kuki kundogobe, ari kundogobe. Wowe nutamenya agaciro cy'Imana izivu iza yasamura indogobe ikaziha ijambo. Wowe nuceceka ntukora ibintu bisha izasamura indogobe zikora ibintu bisha. Yasamura indogobe itamika ijambo. Reka nkubwire umaze iminsi abantu baguha ijambo baguha amagambo, ariko ijuru ndasenze muri uyu munsi niri gutamika ijambo ukora ibintu. Indogobe yese Balamu ngo bakubita kujya munsi, naho marayika w'Uwiteka mu isezerano rya kera ni Yesu wenyine wabaga yipanze. Ahantu hose uzasoma ugasanga marayika w'Uwiteka ni mwenyewe ni uzuba wahagaze. Yesu wenyine baramwitanga. Gica Baramu ntiyahabwa ijambo, ariko indogobe ihabwa ijambo. Nimudahabwa ijambo, nimutumva ijambo, izasamura. Iza samura indogobe ihiki ijambo. Hallelujah. Juruwe
ngo uyu mugabo umuhogo ntuzi umurya uwawe urakugoye n'ibigogwe indogobe itihagarara nawe ihabwa iki isha umuntu wize muri sasiye ubundi umusore n'ufite karanseka uwere kuri karanseka ukamanuka ugashika kuri diza naho uwo n'umujene umusore wese udakora ibintu bisha ukagira uwo musore uza umugabo akagusaba isabune uzamwirukane mu nzu ndamukiriza umuntu umweceranye umubwire ngo muri iyo myaka yawe ni ikihe kintu gisha uhayukora ngaha mu Burundi cyotuma abantu bakugana bakagusanga nimushake ndimusekeje naje kubwiriza hari abantu bataza baseka ibibazo ni byinshi yoba afite ikibazo cyinshi yoba afite n'ikibazo cy'ideni rya banki icyo cyo cyamusakurije wowe uceceke gusa abumva umuriro urase Matayo Ndamahize. Haleluya. Indogobe! 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 Yaga. Ahantu hapanze neza. Sawa, indogobe ihabwa ijambo. Abantu bari muri Kristo Yesu babari ijaremwe bisha ijakara byose javuyeho uwa bakora ibintu bisha none urakora bisha ko wahuye na jambo akaba yarabanye nawe none kubera ko udakora bisha indogo Pastor indogobe kandi sindayivaho indogobe ndamukiriza umuntu umubwire ngo indogobe yahawe ijambo Juruwe ninde wavuma b'Imana itavu Imana iravuga ati shabara ubwo utamenya amakuru y'ijambo kandi akaba ari njyewe jambo reka indogobe y'ijambo mukore dialogue muzanga kumva ijambo izabagenderera mu nzozi muzumva ijambo uzanga kuryumva ijambo mu bitaro kuri rwakarede serumi kurimo uzumva ijambo uzanga kumva ijambo hema kika irajima fiansaye yapfuye uzumva ijambo irajima indogobe indogobe ikora ibintu bisha aramuni yishurirwa bisha indogobe ariko ninde wahasoma ho hano soma ho hano sha soma kuba ibice 22 umurongo wa 28 uhomboke nije kugarura gira abakristo bumva makuru ko muranga kumva ijambo soma kubara soma kubara soma kubara 22 28 uhomboke nije guhagarika nimwanga kumva ijambo panda indogobe ko ziravuga ko zirahabwa ijambo indogobe kubara 20 soma kubara kangahe 22 28 manuka kandi mwarize muri abarisansi ndababwiriza uyu ikicumwe Bibiliya iravuze ngo Uwiteka abumbura akanwa k'iyo ndogobe nimuzamure ibiganza yabo haleluya
unacha kusikia neno la Mungu. Nta muntu uzukora ibisha ataremereye ijambo ry'Imana ngo rimube murashaka gukora ibintu bisha. Uraza barundi mvada kubwira turaze kwitonda cyane. Ndagize yambu amahoro ganeza gabaje muragumye iyo hiyo begasha hariho krize itakusemesha uranga kumva ijambo krize itakugusatu wicaye gutesha soma twumva idogo be wahawe ijambo soma ariko basome no mu Kirundi akira nawe uza gusoma Kirundi umuriro wase ibaza baramiti umpoyiki kukubita aka gatatu Fati Hiwisha ijambo rya mbere Uwiteka yasamura kangwa kiki kindogo ariko mureka tuvugana ukuri abalisansi barahanga abagaradiyo baraha abadiplome barahanga abafonctionnaire barahanga abanyabwenge barahanga none Imana iramanutse ijanye umuntu ngirangiza uwo muntu yahishuriwe kandi Imana izivugana nawe ngirangize ikinguye akanwa kiki kindogo kandi baramatangira kugera gute kwikubita soma Kirundi nawe wice mazuhoraho abumbura akanwa k'iyo ndogoba mazuhoraho abumbura akanwa k'indogobe ibaza Baramu itumpoye iki kunkubita ibihetangabo gatatu kose. Umvuye umutipe ananiwe gwishuriwe gukora ibintu bisha ariko ahishuriwe gukubita. Hari abantu bafite umuvuduko wo gukubita, hari abantu bafite umuvuduko wo gukora. Umwana azigera ngo avuge mu nzu agakubita, umugore yagera ngo avuge agakubita, ucuruje agakubita. Ndamukiriza umuntu umubwire ngo hagezweho gukubita, hagezeho gukora iby'ijambo risha, bakora ibintu bisha. Ibintu byo gukubita byararangiye. Kandi hari abantu bagera mu mako maremare. Iki kinyeja wamenyereye gukubita umugore uzisanga ahantu nitwa Matayo simpavuze uzahamenya umunsi uzahagera. Bandanyisho Baramu arayishura ati aho nukuri kuramfyi nako. Ariko mutegera icho kintu Mungu ni mwenye nguvu. Ameona Balamu hakuelewa neno, lakini sasa akampa neno nini? Akampa ndogobe. Ndogobe ayiheziki, ayihezisha. Nono Balamu mve mu mitekereze yuko ataramenya ibisha no gukora ibisha. Ijuru imwishurira ibisha. Balamu mvugo yiwe aravuga ati kurankina. Ukugukino hayungina. Uri burafina njewe. Mureka tuvugane nk'umugabo w'umurundi bagasanga n'indogobe ko baravugana oraraho hano wo ikisigihe cyo kureka indogobe bose nimukora ibintu bisha nimutunga hano hejuru igihe mperukano ibindi byari bihari. Umugabo samaga, umugabo surusako, umugabo no gukora ibintu bisha. Ndamukiriza umuntu mwicaranye umubwire ngo iki kinyejana gabanya amagambo ukora ibikorwa bisha. Umugabo ibiko bandanya mama bandanya iyo mba afise inkota mu ntoke mba nkwishaka kanya. Umve umuzayifu ingota ijite umuntu azagenda mu gikorwa ndagikoresha wamaze guta ijambo nicyo gikoresha none ngo iyo ngija kugira ikota mba kwisha komeza wumva amakuru. Iyo ndogoba ibaza Baramu umve ni verbe avoir muri ta presa ikiganiro kirakora bandana iti sindi indogoba yawe wamugendera ko gushitsa uyu munsi. Yego haraho nigeze kukugirira nk'ibi aho arahakana toya. Umva umunebo ahita yemerera indogobe muri capacity ya hari ibintu ugomba kwemera hari n'ibintu utagomba kwemera. Umuntu wahawe ijambo uzukora ibintu bisha azamenya season akamenya igihe cye. Kiyo tamenye season uri umusore uzupfa umuntu afa gatanu. Ikintu cyambere ufutamenye igihe cyawe. Icya kabiri
kurwanya abahe bakora neza, abakora ibisha. Icya gatatu, kutazi gushigikira abahe bakora ibintu bisha. Icya kane, umuntu apfa mu gihe ibyo ahawe gukora akabihombesha wenyine. Icya gatandatu, tukakujana ku mpanda, aricyo cya gatanu. Simbabwiye ngo mwarapfuye muri bazima, gusa amakuru agezweho aho indogobe kuvuga ngo izavuge amakuru. Nimuhaguruke vuba hakiri kare mukore ibintu bisha, nimwongere mutunge hejuru. N'ubu hari abadatunga, urabizi iyi si iragoye. Urashaka ko wakwita kuri umugabo? Umugabo si ubwanwa, umugabo si ipataro, umugabo ni ibikoro. Umuntu akorera ibikorwa ahantu hatanu, ndavuga hatatu. Aha mbere ni mu muryango wawe, aha kabiri ni mu gihugu cyawe, aha gatatu ni mugera muti. Nubona igikorwa umuryango wanyu ndukizi, ukabona igihugu ndikizi gikorwa ukora, kuwerera kuri nyumba 10 n'isi ndikuzi, tibaranaguhamagara, tibaranagutumira mu bintu bibiri, guhabwa ijambo nikimwe, abagutega amatwi kugira ngo bumve icyo uvuga. Iyo uhawe ijambo ukabona bagutega amatwi, uzavuga ijambo, tukavuga amajambo. Imana tizabaza abantu ibintu byinshi, ni ibintu bitatu. Ubwenge yaguhaye, imbaraga, turwa igihe wamaze kwisi. Mwirinde indogobe zitavuga, nimukora ibintu bisha. Representa, nimukora ibintu bishasha. Nabitore mu Kirundi bishasha. Yego. Abarimyi barahinga inyanya zatangira kureba gutya bakaja kuzana izindi. Abantu bagenda Dubai baza bamenye ibiri kigurira vaje, bakazana kekeke zirabyuma bakabizana, bakavuga ngo izi plafo nizo zigezweho, bakavuga ngo nituzana izi turabona amahera. Ibintu bishasha nibyo biza bigira isoko. Isi ndiyogira ibishasha, abamenye Imana bareke kugira ibishasha. Nimukure muzamuke, isi kirirukanga abakristo bakaba hasi. Kanze mu basore nimubwira muti sama hey raje Imana n'ukurukima. Abasore bari aha ngaha ufite uwanditse wako Facebook tarageze imyaka 25, uwo ni umusore yakoze bishasha kugeza n'ubu mwese muri aha mufite umurongo wa Facebook, muzamuteza uri imbere ariko mwebwe ndimwiteze imbere. Wakoze WhatsApp tarageza 30, ariko muri aha ngaha nungu kubita imisatsi gutya ukareba gutya, nta na saluni mubwite kuvuga ngo muri abasore mugira gutya bo muri Kanani mudafite saluni mushobora gukora. Muri abasore gusa izina muri abasore, kandi twarabagaburiye turanabigisha, ahubwo mufite umuvuduko wa mapeti mugabanye mukora ikintu gishasha. Kubabwira inzandiko za Paulo 13 tukazimanuka zose tukazirangiza. Ibi nibyo tugomba kubabwira. Nimuzamura ibiganza, nimukomere Imana amashimeshi. Ijambo indogobe itahana 6, Barama atahana 0. Indogobe itahana 6 kumana, Barama atahana 0. Umugabo kwisi, umusore wo kwisi, n'umuntu uzumenya season agakora ibikorwa isi kamushaka. Abarundi n'abarundi kazi bakamushaka. Naje kubashiramo serundi bafata. Nimumenye gukora ibintu bishasha. Kidu cyambere number 1 ni ijambo ry'Imana. Yaravuze umwanditsi ngo uje wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi bibi tarasa. Nari umusore none ubu ndashaje, sinari ubwabone. Dawudi no wavuze umukiranutsi w'Imana, ariko nimukora ibintu bishasha. Ni season ya abapfuye bari ku mpanda, nta bintu bahe bakora. Ni ijambo ry'Imana bararivuze bararangiza. Igihe cyawe n'igihe cyanje no gukora ibintu bishasha. Harubabaye nimukomere Imana amashikomeze. Sikuku aliponi
ijambo nubona umuntu afite ijambo ntukamusuzugure. Ashobora kuba ari umwa ariko nagira ijambo azakora ibintu bishasha umunsi. Nubwo yaba ari umwana akora bishasha. Ikintu cya kabiri kiza gituma dukora ibintu bishasha ni ukwemera kwakira imbaraga z'Umwuka Wera. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere n'umurongo wa 8. Kandi naha ndangiriza ikindi zakivugesha kugira ngo mbareke mutahe kare. Imbaraga uwo Mwuka namara kubageraho azabagira abagabo. Muzahabwa imbaraga zo kumva uwere Yerusalemu ni Yudeya no kugeza ku mpera y'isi. Munemerere vuga imbaraga zitanu z'abantu baza bakora ibintu bisha bafite ijambo bafite n'Umwuka Wera. Ni muzamu mukomere Imana amashimeshi. Imbaraga ya mbere ni imbaraga igiswahili kivuga ngo ni nguvu ya hekima. Ifanye kama wewe nimutega amatwi ngiye kubaheza bino bintu ndabasabye. Imana ibwira Dawudi wakoze ibintu bikomeye ariko muri wewe ntuzubaka, ariko bazagukomokamo nibo bazubaka. Kora ibintu bisha. Salomo ngo arangize aravuga ngo ngiye gukora ikintu gisha kinyeganyeza Imana. Imana imanuke yonyine tuvugane. Azamukana amatungo ingigihumbi kuva navuka. Nta mufurere uratanga ingigihumbi, nta na munyamurenge urazitanga, nta n'umurundi urazitanga. Iyo wakoze ibintu bisha Imana izigukorera bisha. Iyo wakoze ibintu bikomeye Imana izikora ibintu bikomeye. Ngo arazamuka ingigihumbi ngo arazitanga ndiyavuza urusaku. Ariko hano mwikaye muri urusengero rwa Kanani hari abantu bafite amadeni imyaka 2 irashize ndi barayishura. None uri mu gutekereza wowe wananiwe kwishura ideni y'ibihumbi 100 kuragira ngo Imana izagukorera ikintu gisha warananiwe kwishura. Ni mwishura. Imana iramanuka ibwira Salomo ngo Salo sabe icyo ushaka gira kiguhe. Yakoze ikintu gisha. Iyo wishuriwe ikintu gisha ugakorera mu rwego rw'abantu bafite gwishurira Imana nzizi ceceka. Salomo ndi yahubuka arabwira ngo ninataka tu hekima imuheza ubwenge. Igitabo cy'igiswahili ikinyarwanda ni 5:9. Mungu akampa hekima kuliko kalikoli na daraja na maholi. Ngo n'abanyaburasirazuba n'abanyagiputa ngo imuheza ubwenge buruta abo bantu bose. Ngo abantu bose baza kumushaka. Urashaka kwisi gushaka kora ibintu bisha. Hano nahabonye mufite parcelle nziza pe. Reka nibarize ariko ne kubabaza mu baza basura. Muguze icuma cyo gukora inanasi mukayishira hano buri materaniro. Icu yakira ahangaha mwobora bagura iji inanasi. Ni mutayigura muzoza muje kuyigura mu mujyi bagifara. Imana ndizi promoting abantu badafite ibintu bisha. Promoting abakoze ibintu bisha. Buri materaniro n'ubu nyine ko tuba dusohotse hano hakabikaho Africanity ugakanda gutya ifaranga zigasigara. Ariko kubera ko muri abasore ko murasirimba aho gusa mukaririmba kandi n'indirimbo mwaririmze zari zose n'izabandi ni muvumbura ibyanyu. Abasore ni imbaraga. Iyo umuntu yahawe imbaraga z'ubwenge akora ibintu binini. Ni gute muri abasore muri abalisansiye mutaragira icyuma cyo gukora ji mufishiraho muvanga na watermelon mukore n'ikawa nimurangiza gusa ngo dufite ubukutana umikutana izashira ariko ibikorwa biza bivuga. Iki kinyashana si cyo gusiriba gusa ni ugukora ibintu bisha. Ngaya amazi ya Kinjo nagazira ubumbashi sanga Kinjo iri ni bande babikoze n'uruganda rw'ubujumba Uburundi. Ni ukuvuga ngo Burundi Kinjo abantu bose uzamugere buvira Kinjo wagari misisi Kinjo aba barakomeye bakoze ibigaragara mu buryo bwa sante aba
bateza imbere ifaranga zikinjira. Ariko udafite uruganda yitwa umurundi, akitwa umurundi kazi. Ufite akazi baramumenya. Kinju isi irayizi. Kinju abasha kumpanda baza bagura amashugwe. Ariko ndebera abasore nta mushinga n'umwe bafite. None murashaka ngo bari muri Kristo Yesu ngo babaye ibyaremwe bisha. Ibyaremwe bisha si amagambo n'ibikorwa. Kasi reka mbabwire, jewe mfite paruwase 5 n'iya gatandatu siyeje nyoboye. Ko sindeba gusa muri paruwase. Mfite inkoko noro, mfite ingurube. Kera iwacu murenge umugabo wavuze kuko ingurube yagaze cyane mu muhanda, umuntu akamacira ivudika ry'amacana. Ariko ingurube mu nyama zigezweho kwisi, ingurube niyo yamba. Kandi n'ubu ndumva kuko niyo capacity urimo. Hoteli zose ushatse kugira ngo utazarwara imitsi, ni nyama y'ingurube, ni nyama y'inkoko, ni nyama yasungura. None dora abasore ndibafite korora zasungura, tiborora inshigwa. Ariko barangiza ngo tuzaja mu ijuru. Mubanze murireke turashayo. Nitubabwira iby'ijuru natwe titurashayo. Nimukora ibikorwa. Hano de quartier abone ko mufite ibikorwa. Revera abone ko mufite ibikorwa. Nibavuga kugura ama plafond, muvuge ngo twebwe dutanze miliyoni 15. Abasore bonyine nimurangiza mubone gukora ibiterane. Imana ndikeneye urusaku. Natwe n'ubuyobozi bwacu bw'u Burundi tibukeneye urusaku, rukeneye ibikorwa. Barundi kazi, nimuve mu byo gufuna, nimuve mu mazu, nimukore. Uyu mugabo ija tuzaniye umunsi muragira ngo mbazanire ibi, mbazanire inzandiko za Paulo zose, nimuzamure ibiganza agira mbabwira amakuru. Iyo ni imbaraga y'ubwenge. Amen. Abantu b'abagore b'abakire baza kureba Salomo, bazakureba kuki batavizite nini. Ufite iki bareba? Rufise ngo kugurisha, rufise n'injiwa, kandi ufise na zasungura. Barareba iki? Ariko bandi baza kuvizita. Nta gitabo wanditse ngo wandike hejuru ya Tanganyika. Yonyine ukundi izi froninga irimo kusha 5 Tanganyika. Kusha ya mbere turayanga. None mwarize mu maziki, nimuzamuke mukinguke mukora ibintu bisha. Wari muri Kristo Yesu abari cyaremwe gisha ibyakera byose iyo byararangiye. Ubunebwe bwo kwicara ku gatorero umuntu niyo muco wacu akagara mu rusengero twese takibazo. Ariko nusha kurenze kuguru gutya abandi bakire baza barenze kuguru gutya mukandi kanya katse imodoka akaje kuri Novotel akamushaya akajana n'umugore wiwe yarangiza. Umugore ndaza ruharota nabi wamujanye kuri Novotel ndi yorota nabi. Ariko umugore wiriwe mu nzu ababashaba yiriwe mu nzu tagishoro wamusigiye imyaka irarangiye mufite abana 6 bafite apeti nurangiza gusa umwaka urarangiye ndakindi uramukore azoza kubwira ngo sheri naraye ndose nabi reka rote. Nta muntu uzurota neza adafite ibintu hari. Umuntu ukora neza azarota neza. Salomo baza kumureba kubera ubwenge. Nimutunga ubwenge, iyo ni imbaraga. Nimuzamure ibiganza byanyu nimuvuge ngo haleluya. Imbaraga ya kabiri ndamukiriza umuntu umubwira ngo nubona utinze kubona amafaranga uzashake vuba ugira abana. Uzashake vuba ugira abana. Imbaraga ya mbere n'abana. Abantu ntimuzamubona abashinwa murabazi. Abashinwa urabazi nibo bambere kwisi baza babyara cyane. Hano mu Burundi barahari, muri Kongo bariyo, i Bugande bariyo, no mu ndege ejo twazanye mu ndege twazanye nabo abashinwa nibo bambere. Kandi usanga akazi kose ari ugukora ibiraro n'abashinwa, amatara ngaha mu ibarabara abashinwa, amabarabara n'abashinwa. Undabara abahungu biza n'abahungu baba engineer n'abantu baba lisansi. Ariko ndakindu barakora n'abanyafrika mwe nimureke twitwa barakora bafite ibikorwa. Twarangiza tukamba tubabaye de babashima
umuntu ufite nationality y'igihugu cyakamba bumwete kandi yarize igifaransa cyangwa uravuza ariko akaba umwete. Naje kubazanira iri jambo rivuga ngo imbaraga. Urashaka kugira imbaraga, nubona utinze gukira uzashake kugira abantu. Data ni kinege yatujaye turabahungu 7 abakobwa 6 ubu turabahungu 6 ungurikira ari muri Amerika ntaragira urusaku kubijanye no kurya no kwambara yataza kutujana abarajwigiriye. Mabasore ababyeyi barabareze barabigisha nimuzana ibintu byotuma ababyeyi bavuga ngo yego twarabyaye. Ikanisa rivuge ngo yego dufite abasore. Iki nico kigezweho. Ndabizi ubwo tutaririmbye indirimbo nyinshi ngo jawa sinumvise Matayo ndi wo kumva abantu bose habe na Yesu ndi bamumvise bose. Shaga 3 imbaraga zikora ibintu bisha nimuzamura ibiganza nukumenya indimi nimukomera Imana amashigira avuga ikintu. Umusore umwe yagiye muri UN bazana ikizamini baravuga ngo turabaza umuntu ufite imvugizi zitanu. Bamubaza igifaransa arakivuga, igiswahili arakivuga, ikirundi arakivuga, igishi arakivuga, iringara ararivuga. Ngo arangize baramubwira ngo rekera injira mu kazi. Kumenya indimi n'imbaraga ituma ukora ibintu bisha. Umunsi umwe tukiri muri Kongo twiga deuxième semaine umuprofesseur akaza yinjira mu kutwigisha icyongereza tukama dusohoka. None mu bantu babiruka inyuma y'Icyongereza Matayo mbarimo. Ubu mfite abana bose ni 6 n'abuzukuru bafite amapeti basaze ko bariga byose nije bahebareba. Umwanya wo kwiga icyongereza wararangiye ni mwiga indimi mwiga n'igishinwa muzakora ibintu bishaje timwabyumva kuko iyo ubwiriza abantu bari muri capacity yo hasi ariko mwebwe simwe nabanya South Africa umuntu wese uzi indimi azagera kure. Imbaraga yindi ibindi tsabivuga ubutaha ejo muri overnight niho mbona hazaba hari umwanya ukomeye. Nimuzamura ibiganza nimukomere Imana amashimeshi. Haleluya. Babazi ikibazo ninde muntu wirije uri mu mafungo kuva lendi gushika uyu munsi azamura ikiganza. Kuva lendi turi kurya. Okay, haguruka nkubwira ijambo ngwino hano ndakitugira ikibazo ngiye kukubwira ikizagutabara wiyirize ariko mu mutwe wawe tekereza zo gukora. Nimba hari abagabo biyirisha uyu mugabo nagazamara iminsi 40 nimje inoro ndazibura nico cambabaje kiyiriza nkimba inoro nacuruje umunyu ndahomba ndi mu masengesho ndimo gukora. Nta muntu uzi ukora ibintu bisha ufite ijambo kagira n'imbaraga z'umuka we tekereza mu mutwe wawe icyo ugomba gukora. Imana mubanze ijuru tuzarijamo ariko hano ku isi isabye abantu bakora. Reka mbabaze iyi plafond yamimanuka gusira manuka cyangwa n'amafaranga mwatanze narangije kandi izo faranga zizava muri mwebwe nta bandi basponsa. Ibintu bisha ntibiza bikorwa n'urusaku bikorwa n'isi. Banyafrika barundi kazi mwuka wera twaramuze igikenewe abarangwa n'umwuka wera barangwa n'ibikobo. Ibikogwa bisha basaba mfumbura ibintu basaba ishurirwa ibintu. Petero bari kumwe na Yohana Ibisha 4:13 kamanuka
ngo bababona bafite ubushizi bw'amanga, ngo babona ari abaswa batize, ngo ariko ngo baje kureba basanga baragendanye na Yesu. Niba kubona ntibakubone gusa. Iki kintu mvuze parisere mufite ngaha mwahororera inkoko. Ubu nje ndi umuhinzi, ndahinga imyumbati, ngahinga ibishimbo, ngahinga ibigori, kandi muri paruwasi ntawosohora ikintu ndaravuga. Nubwo ndi hano amatura aratangwa, mushubwire oda hari ibi nibi oya timukoreho bagashishika, ariko ndakora. Abari muri Kristo Yesu baba barabaye ibyaremwe bisha, bakora ibintu bisha. Bakristo barundi kazi, ikigezweho si ukuririmba gusa, ikigezweho ni ugutunga ijambo no kugira imbaraga, mwarangiza mugatunga ubwenge bukagira ibikorwa, hanyuma y'ibikorwa abantu bakabashakisha. Nimuhaguruke dusenge. Abwikuzo Mana ya Abrahamu, kubw'imirimo myiza wakoze, wanyeretse kera yuko none uyu musu imigambi yawe singiy'abantu, imbaraga zawe singiz'abo, Mana we ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Imigambi yawe singiy'abantu, imbaraga zawe singiz'abo, yo ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Wakoze igitangaza ubana na Tabita, amaze gushurirwa gukora atelier asonera abantu. Umunsi yapfuye abantu binjira mu ibarabara baravuga ngo Tabita ntapfa. Itorero rya Kanani abajene bahise mwiri jambo baravuga ngo umuntu yari muri Kristo Yesu aba yarabaye ibyaremwe bisha, ibyakera byose yo zarashize. Indogobe ntidukeneye kwizavuga, dufite abagabo ba lisansi, dufite abadamu baba docteur, dufite abantu bakomeye, dufite abacuruzi bakomeye. Mana, igihugu cyacu cy'u Burundi kirashaka abantu bakora, kirashaka abasore bayishurirwa. Hari abari muri iyi si baheba mu rumogi, abandi bakamubiyobya bwenge, ariko twebwe bo bazanye mu rusengero. Reka bayishurirwe ibintu bishasha bagomba gukora kugira ngo isi imbaraga z'ubuhanga bw'Imana zigaragara no gukora ibitangaza, kuganza no guhindura amateka. Nta wundi mugabo twobwira, nta na wundi twahimbaza. Mana, mu izina rya Yesu Kristo ndasengera itorero ryawe kugira ngo bayishurirwe bakora ibintu bisha, bazamuke mu rundi rwego rwo gukora ibintu bishasha. Ubwiza bw'ubusore no gukora bataraba, dore bugiye kwira, dore bugiye kwira. Yori ahantu yaravuga ngo uzuri wa vijana, anavuga ngo ni watu wenye maono, ni watu ambao wanaona mbali, na wazee nao wanaota ndoto. Uyu munsi wa none ureke tubibyaremwe bisha, dukora ibintu bisha, Imana ibone ko turi mu bintu bisha, ibitekerezo yacu ibe misha, imikorere ibe misha, amayishurirwa yacu abe masha, duhindura ibintu bisha, sonorisation sha. Man, ingo zacu zibe shasha, ukuboko kwawe kuze kudukoreho,
abakoze ibintu bikomeye, abari mu buretwa, abari hirya no hino, wewe wagaragaye nk'Imana, ukora nk'Imana. Abicaye bose hano, imbaraga za Iburahimu na Isaka na Yakobo zibane nabo. Tukweretse igiterane kugira ngo uze ukomeze ukorane natwe, kandi imbaga y'abera iri aha ngaha, abantu bakubone bundi busha. Nyumba 10 natubona avuge ngo wogira abantu muri zone, komiseri de zone natubona abona ibikogwa, gavumenti yacu nitubona ibona ibikogwa, imiryango nitubona abasore ibona ibikogwa, itorero naryo niribona abasore rivuge ngo kweri abasore bacu bafite iyerekwa. Amagambo ndakenewe, ahubwo ibikogwa nibyo bikenewe. Vuga ijambo rimwe Mwami Imana iri waduhaye kugira ngo dukore ibintu bisha, duhishurwe ibintu bishasha. Bwiza bwa Emmanuel bukomeze bugaragara. Tugukomeye amashi kuko uri igisubizo muri byo.